Kua huraina mai he peita nui, peita pātū hoki o tētahi o ngā amo kapua o te ao kiriata Māori, arā a me rata mita i te taone nui nei o rotorua. Nā te ringa toi Māori nei nā Graham Hoete tēnei peita i mahi, nei rā a Moana Makapeluli. He kahurangi i te ao waihanga kiriata, i nāia nei he kanohi ki te ā. It's just a huge honour for us to be able to, whakahonoretia ki aia, just to honour her. He mea hanga nā te ringa toa i Rongonui a Graham Hoete, ko tahi wiki te roa ki te tā i te mata o Merata ki te pokapū o Rotorua, e rima paparahi tōna teitei. Before we even started the mahi, my wife and I actually drove out to Pokehina, to the Urupa where Merata lay, and just went out there to give her a mihi, and pay our respects and acknowledgement. He tātāriki i te ao kiriata mo ngai Māori. Ko ia te wahine Māori tuatahi ki te waihanga kiriata ki ao te aroa. He kanohi ki te a hoki a Merata i te kiriata o Utu, nā hoki i whakaahua ngā porotehi nui i ngā tau kotahi mano i warau waru te kau i te kiriata o Patu. Merata was a gifted filmmaker who fought for Indigenous rights, for the rights of wahine Māori, for the rights of all wahine. And she was an inspiration to Indigenous peoples, not only for Māori, but for everyone. He pānga manawa ki ana tauira i mahi tahi ki aia, pēnei te kai waihanga kiriata Mike Jonathan. Seeing the Merata mural for the first time blew me away. Actually had to stop on the side of the road and have a little bit of a tangi, because there she is, it's Merata, it's my mentor and mentor for many others in the film and television industry. I guess for me, it's really about Indigenous echoes, when people see these, it's our Indigenous stories that echo through these portraits. He kanohi ki te a kua whakahonore mo ake tonu. E te kahurangi moi mai rā. Moana Makapeluli te karere.